Ya ahowunda talifusa, sino ambole bole basino ambaure mbaure. Hewa ai simana, bawa kheda, wahaya ita adre nifo sumagi. Hewa ai do ambaure mbaure, baheno abole bole. Ya ahovu zibongi hadia no faluha ami behu bongi bamazui matiana bermeu fagi faiki fadua dre auri bamate Ya ahovunda talifusa fefu ni omasi sino anaunau sino abolombo. Lau meno ahori orudu ita saai, badat bereg keda acara bazima khande, ba fatwale tatahuga, bau anda si fau sumange, inae talau falafulafu ba talau fatezu tezu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah turut hadir untuk memeriahkan acara kesempatan dalam kesempitan pada saat ini untuk memakan sepotong daging dan sepiring nasi. Laulau ke tamanunam, bau ada dan ia pakai bolo dada. Nah suaraku, gula suara gobini boker. Bayar si bayi pahatu, no awai sakawan bazing aku. Ya hovu tante baka-baka pavamu buitatu udah pavatu. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya kasihi, hari ini saya akan menyampaikan visi misi saya sebagai calonan. Sauhagala ginata sinulabe hegu, baba me sisabua fehede baba orahuga andre, bawande, ina miangande salahiku, ina tola ua niwa egu, meno sohegu vanisi toto, meleto elenda o, fahuhuo tane panasato. Ba fatua le uduha huhuo gu ande, bau anda sauhagala kerakawan kawan, sino moi mangoho bazima ke ande, batara-tara mana, sino mame inotonia bago kaliru ke acara bazima ke ande. Ira talifusa ni omasi sino mamokai video ande, bau anda ba ibolo dede, nano marase ami baba iki. Bau bai ita fefu.